Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat yun, nanang. Anya tiyo may yugatangan. Ikanak man iti tinapay kan kape janais. Anya akapi kan tinapay, nanang. Uray, anya ditan. Mabit lang nga ron tamang isuputak, nanang. Agawa, ama. Daytoy ka dilang tigatangan nyo, nanang. Ay, wan, day talaang. Adto yun, nanang. Agyaman, nak. Ay, nawaw. Di naman ang binayadan, tiinala na. Good morning, Mari Janes. Ay, kastamat kan ka, Mari Nena. Gumatangak man iti 1 kilo nga asukar, Maray. Kasla naliday ka, Maray. Apay, ano ka? Ay, dangarod parikot ko, Mari. Anya ti parikot mo, Mari Janes? May manan ti katuga nga kababae dito'y tirsenak itay, Mari. Kat, nangalamanan iti lakom, kasta ka day? As usual, Mari. Di naman ang binayadan. Ay, nawaw. Singiram, Mari. Narigat ti kasta. Logi negosyo. Hawan nga rod, Mari. Sapay naggapupay itilon ti daduma po unak. Ilistam latta dagiti alalaan na, Mari. Tano ka, singiram to. Awan malugi ka ano ka na yun adawatan na tilakaw. Sa rino tinaggapo Mercy bakit? Ay nawaw, di mo ka di makita titinapay kan kape nga insangpet ka dulpaw. Di mo ibaga anapan kamanen na ngala iti tersina ti manugang mau. Di bali takwarta mo ti anak ta ti daduma nagpuunan da. Kaya't asawan day ta, adda karbengan ta amangala. Rukas ta kanayaw na mga numauma ti manugang mukin ka. Pangrugyan to day ta, andi sana pa nagkikinaawatan. Padasan na, tagreklamaw. Ay nawaw, malugi ba't piman ti tersina na nukas ta. Kas nakunak itayan. Sigurado akwarta ti anak ta ti daduma nagpuunan na. Isungano anyaman ti adda iti dayjay atirsena. Adda karbengan talakay. Apay, agpaabak kakitdain iti manugang mau. Rumarak be, anda mapan ko gatangay. Dawatem latan. Apay pailaang agbayad ka, manugang mo mait. Anya ti umayo gatangan, tatang. Nakalipay sardinas, Janes. Ay, adupay, tatang. Mano ti gatangan niyo? Ikanak iti 2 anak kaw. Adaw iti bayad kaw. Agyaman naklaunay, tatang. Daytoy laang ka di ti gatangan niyo? Way, hindi talaang. Umayak tumanay no ada masapul me kaninanang yaw. Ay, wun kayam. Inlistam ka na itinala ni nanang yu itay? Ay, uwan tatang. Kinapudno na. Naurnungan ti utang ni nanang. Bayadak taw no maalak ti pensyon kaw. Ano sampay lang ti aguray,
Basta no adda ti umayalaan ni nanangyaw, ilistam latan. Agyaman naklaunay, tatang. Narigat no ipadawat mo tilakom anak kaw. Malugit ti negosyo ma. Nasaya at matgayam ti katugangam alala kay Mari Janes. Ay, wan mare, no ni tatang, awan makunak. Tila ang babae akatugangak ti talaga amad di ti ugali na. Ay nawaw, narigat ti kasta Mare. Naimbaglakit di Tauray numalasak iti katugangak a babae. Makunamot anagasatak iti lalaki a katugangak. Madlaw anasaya at ni Tata Dulpo Mare. Ay, sobra mare. Awan ti makunakken kwa na. Wan gayam, ammo ka din nila kay mo ti kastangar aramidan ti katugangam a babae Mare. Saan pa'y nga rod mare? Saan ko pa'y istoryakan kwa na? Jak amo no makadlaw metten. Ay na, no siyak ti sika, ibagamon iti asawa Mare. Amang adang maitulong na tapno masulbar ti parikot mo. Saan pa'y nga ita mare? Ibagak to no saan unay abisi nila kay ko. Tapno saan nga isupay apampanunutan na. Naibos magaya man ti sabon na para laba. Dahil ginatang ko nga'y bakit. Naibos malaangan. Mapan ka man ni Jitersena da Janes. Anya abran ti kayat mau. Noan niya ti adda, isulatan ti gatangam. Kanak nga raw ti gatang ka. Ay nawaw, mamin ka di nga ibagakken ka, asaan amasapol nga agbayad ka iti manugang ta. Dawatem latan tapno makatipid tamatlaang. Lukas ta ti aramidag, makatipid ta talaga. Ang malugi matinigusyo ti manugang ta. Masukatan to no agswildo ti anak ta nga asawa na. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta akapanunutam bakit? Agrubat ako, Janis bakit? Agan anad ka lakay. Wan gayam, anya nga minan di ko na mga ipawit ko? Ay, imarketan naklakay tapno adda may display ti store tayo. Munti nga rin tilistaan. Ipawit kong tulangan iti Jeep. Sabadon tumanan na makaawinak. Sikapay lang ti makaammo ka na iti ubing, ha? Wan lakay, di nakampakadanagan. No nabannog ka, mangrikap ka tapno makainana ka may. Saan mabalin lakay? Sayang mo't no adda customer. Wan angam kita man talangam. Kumutkutong ka iti bannog ka ni stress mo. Gagangay na alakay. Saan mo't ngamin amabalin sa anak nga agunay dito'y balay? Basta aywanam mo't ti bagim. Nadda parikot, awagan naklata, bakit? Wan, no agmarket kay ti maylako dito'y store. Siguradom nga adayo pa'y ti expiration date ti magatang mo alakay. Wan bakit, areglado. Ikanak man iti soft drinks kan tinapay Janes. Ha? Apay akas na ti reaksyon mau. Di mo kaya timangtad. Kat kwarta mo ti anak may ti daduma nagpuunam. Saan akas na nanang? Anya kami na soft drinks ti kayat yo. Dayto iti tinapay akayat kaw. Jay soft drinks. Tay nangiset no adda. 2.5. Ay nawaw. Naganun ngay nanang. Ay, wan tabirienda may kadagiti kumarek. Alala, agawa am ti mangisupaut. Tay-tay pa'y nga agururay dagi jay. Mabisin ang dalakit day no mabayaga. Di katugangam mo't ababae tinasabat ko, Mari Janes. Mayat mo't ti isem na. Wan tay may mananangala iti lakok, mare. Apay ngamin nga inikam. No saan ko nga ikan, sigurado nga ado ti sa una. Amangan paikit din no agiskandalo dito'y tersenak, katawan ni George dito'y balay. Sa bagay. Ay, makapa-stress ti kastoy, mari. Jak amo no kasano nga ibagak kanila kay ko.
Ay kat ibagam ngaminan mare. Kasano ngay no panunutan na nga imimutak ti pamilya na. Ay nawaw, saan matakas jay mare? Naskan lang nga agsao ka, tapno mangagdamot ti side mo. Kan tapno baliwan ti katugangam a babae ti kastang aramid na. Padasag tuman, mare. Di mo laang padasan, aramidam. Agsaukan, sakbay ang mabangkrap ti Tersena, mare. Ay, anya nga minan ti umay mo ibaga, mare. Bayadak ti balance ko, mare. Agyaman ak amare. Adamat laangan may gatang kumanan itila ko. Sigurado nga agbayad to ti katugangam a lalaki. Naaladan ti pensyon daytay ka. Itay kayo kadipay, tatang? Saan ba't kaday, anak ko? Kasangsangpit ko laeng. Manungaminan tayo utang ni nanang yaw. Nasurok 5,000, tatang. Nung amin daduma, ilibre na dagiti kumari na. Diyak kumaikan ngam kusilapan naktumat. Kan mabutang hak nga giskandalo. 3,000 laeng tibayadak ita. O kailangan kadikin ka? Ay, uwan, tatang. Okay lang. Diyan nabati, uray saan yun abayadan. Bayadak latta at saan ka malugay, anak ko. Tinapatag kanya kat nabayadan yu ti daduma. Diyan nabati, ilibre kon, tatang. Ay na, agyaman ak launay janais. Agyaman ak iti kinaimbag mo kada kamay akatugangam. Anya ti kunam dulpo, binayadam dagiti dinawat ko iti Tersena dayjay ajanais. Wain bakit? Hanggang saan na asiningir amin? Ilibre na kanon ti daduma. 3,000 laeng ti binayadak. Ay nawaw, apay-pay laang abinayadam. Gapo taiso ti maiparbeng. Saan mo't nga imot ti manugang ta? Hanggang no may papaniti negosyo na. Sa bali mo't pima na nasaritaan, anay jay bakit? Ay awan agruam no kastalaang. Negosyo na jay. Awan malugi ti manugang ta no basta daw dawat talaang. Awan ti bibiyang kaw, di uray malugay. Ay nawaw, di ka man nagbali na managing bubukod bakit? Panunutam nga dati apukaw mapagad-adalan da. Kasapulan dati kwarta, iso nagnegosyo na. Maalawanan, agsardeng kan, nasakitan tilapayag ko amakangkang ngag iti ibagbagam. Kaslaan na unag mati pampanunutam, Janice, bakit? Kumusta ti negosyo? Lugi nga rod lakay. Naurnong kadimanan ti utang? Wan lakay. Kan ninanang. Apay ni nanang? Di na kumaguraan alakay. Di pa'y ngamin nga ganano sak. Ala, ibagam kanyak na niya ti parikot ka ni nanang. Siyakto, ti makisarita kan ko na. Tunggal umay dito'y Tersena kat daw-dawatan na lang dagiti lakok lakay. Anya? Okay lang mat kanyak no dumawat ta inamket nga rod. Tijak laang kayat. Kanayon mat tanakas jay. Anya? Naimbag ko tain inutan ni tatang abay-bayadan ti daduma. No umay tumanan, di mo nikan. No makaungat ngay. Siya ako na mismo ti makisarita ken kuana bakit? Adala kom a chinelas, Janice. Ay, adananang. Ngam pasensya kayon ta-cash basis ita. Ay nawaw, ti kayat mo ka di asawan kat nasken nga agbayad uwan nanang. Nakaimimot ka launay. No agsasao ka, kasla kwartam tinagpuunan San matakas na nanang? Malugi akmat ngamin. No kanayon kayo adumawat. Ti bagam kitday, imot ka. No pay lang asika tinaasawa ti anak ko kat imot ka mat. Dita ka manlangan. Awan sirbe mamanugang.
Kumusta tilakad mo lakay? Adda ka din nakasarita makadwa mga agtrabaho? Ang damot kit di. Agore ka. Apayakas ta tilangam. Nakamisot ka manan. Imay ni nanang itay. Kahit anya manan ti dinawat na. Kuna na amangala iti tsinelas, ngamjak inikkan lakay. Dawatan na mo't amin na nalakom. Madingarod ti panagsauna, idi saan ko nga inikkan lakay. Imot ken awan kano ti sirsirbik. Ay nawaw, talaga asaan na maawatan ni nanang ti kunada ang negosyo. No may papan iti makan, sa anak mo't nga imot lakay. Ngamno daduma, aglablabas ngamin, tagraman display iti tirsenak, dawaten na. Ay nawaw, anyat na pasamak, mercy bakay. Nakaimimot dayjay amanugang tadulpaw. Ay nawaw, di mo ibaga napan ka manan di mawat itilako na. Para tsinelas laan. Mamin ano ka day nga ibagakin ka, asar de nga maun tagdawdawat. Saan mo't nga imot ni Janice? Ang kita nga mainta di mo labsan tagdawat, ta malugi kunak lang aruday. Ti bagamkit day, talaga nga imaut dayjay ajanex. Manuabulan mo't pima na nakastati nararamid mo. Tunggal adaala iti tersena na, saan mo abayadan? Siyempre, maumamot aji manugang ta. Si kamad gayam, George Sanakaw. Anda ka din ni nanang tatang? Anda di kusina. Napudot nga raw ti ulo na nag-away. Kaya't ko ang makasarita. Diyak magustan ti panagsasauna iti asawak tatang. Binagbagaak mo't itay. Awan denggen na. Kasla saan mo't ang makaawat ni nanang. Mala, agdiretso ka ni di kusina. Tada kayon tiyag sarita anak kao. Diyak magustan ti kasdyang inaramid yun, nanang. Ay nawaw, kanunungan payla ang tidakis nga aramid ti asawam, George. Imot dayjay ajanex. Saan nga imot ti asawak? Naumalaan ka na kayo. Siyak pa'y gayam ti kamaliita. Manuabulan gayam ang nakastati nararamid yo. Ngam itala nga nagpudno ti asawak. Anya kumatidakis na no agdawat kamay. Kat kwarta mat tinagpuunan na. Pangalaan nga'y kumadayjay ajanex iti kwarta na. Nagkamali kayo, nanang. Kwarta ni Janice tinagpuunan na. Tidaduma. Naggapu itilon. Isa-asa na mabalin na daw dawatin nyo latan nagitilako na. Datilon na abay-bayadan na. Di siya kaon ti dakas. Isaon ti hustaw. Gapo iti dayjay ajanex. Nakaunget pa yan ti anak ta kanyak lakay. Tabagay, ti babasulan bakay. Di mo pabasulan ti manugang ta. Uray si ka, kanunungam ti kasjay a kinaimot na. Sana kinaimot na jay. Di mo ka din naawatan, tinakuna ni George itay. Naggapo iti loan, ti puunan ti Teresina abambantayan ni Janice. Kaya't asawan na ita, nas ka na bayadan tayo, tanyaman nga alalaan tayo iti Teresina da. Tapno ada ibayad na iti loan. Pweh! Narigat ka di amaawatan na ita, bakit? Alawanan, siya kon ti kamalay. Sakbay pa'y nga umadayo tirik na ti manugang mukin ka. Baliwa mo na ita nga aramid mo. Di mo matpiman lugyan ti manugang ta. Ay, Mawatam kumamay. Talos si katyan na iti posisyon na. Maragsakan ka kaday, no dawatin na tilakaw, malaman. ala, huwinan. Mapanak taw iti ayanda dyan is intot madamdam alakay. Dumawatak iti pamakawan na. Kasta, agpakumbaba ka, tasika, ti kamalay, bakay. Ay, nawaw! No saan
napagustuhan ti kayat mo, saan kumanga agsakit tinakam mo. Di ka agbalin ama naging bubukod. Panunutam mo ti padam a tao, tapno saan da agumurakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.